abareba bateruye stade bamwita Visi Kerema kumwe n'amatici abarezi indirimbo n'abanyabrezil baza umupira imbere zamu n'icya kabiri sinzi ko kigaruka ishoko match ya Etincelle na APR yari ikomeye. Akazi caparebo arakamuhereje twagiye arakamuhereje akana agakira muvani mwese akanyereka arambwa ati dore ngaka sinza kariko twagiye ari cyo kubaza kwe 100%. Mu mukino wari utegerejwe n'abatari bake mu Rwanda aho ekipe ya Etincelle yongeye gutangaza benshi igatsinda ekipe ya APR FC ibitego 2-1. Ni mu mukino wabereye i Rubavu. Ni umukino wavuzweho byinshi kuri stade Umuganda, wavuyemo impinduka zitunguranye, imvune, impaka ndetse n'igitutu gikomeye ku mpande zombi. None byagenze bite? Ubundi mbere y'umukino umutoza wa Etincelle Bizimana Abdou uzwi nka Bekeni yari yavuze amagambo yavugishije benshi ko stade Umuganda ari ikuzimu kandi ko amakipe azajya haza kugeza uyu munsi azajya atakaza. Ayo magambo yasaga n'ayahahamuye kandi yaje no kuba ubuhanuzi neza kuko byabaye. APR FC nubwo ari imwe mu makipe akomeye mu Rwanda yagaragaye nk'iyazahajwe cyane n'uyu mukino. Uko iminota yicumaga niko igitutu kiyongeraga ku bakinnyi bayo, by'umwihariko mu bwugarizi bwagaragaje intege nke cyane. Etincelle FC yatangiye umukino ifite icyizere n'umurava, bituma ku munota 28 Iraguha Award atsinda igitego cya mbere. Nyuma y'iminota mike gusa ku munota 31 Dusabimana Aselme yongeye gushimangira ubushobozi bwa Etincelle atsinda igitego cya kabiri. Noneho abafana bahise bahagurukira rimwe barishima, stade Umuganda bayigira ubusabane. APR FC yasaga n'iyabuze uko yitwara, aho hagati mu kibuga harimo gutakaza imipira myinshi ndetse no kudahuza hagati y'abakinnyi bayo. Igice cya mbere cyarinze kirangira, mu by'ukuri APR FC nta mukino yakinnye, yakinaga nabi ku buryo byagaragariraga buri muntu wese wari uri muri stade. Mu gice cya kabiri APR FC yagaragaje impinduka n'inyota yo kugaruka mu mukino. Yagerageje uburyo bwinshi bwo gutsinda, ariko umunyezamu wa Etincelle Nishimwe Moise abintwari akuramo imipira myinshi ishobora kuvamo ibitego. Umukino wakomeje kugenda gutyo, bakajya bagerageza gushota biranga. Iminota 90 yashize nta gitego na kimwe APR irabona. Ikipe ya Etincelle yagerageje kwihagararaho rwose. Yewe muri make wabonaga wagira ngo ni Bayern Munich iri gukina na APR FC. Bigeze ku munota wa 90 n'umunota wa 6 w'inyongera, kuko bari bashyizeho iminota 6 y'inyongera, Jibril Watara yatsinze igitego kimwe cya APR FC, gituma icyizere cyo kunganya kigarukaho gato. Ariko byari byatinze cyane, babonye amahirwe niba yabyaza umusaruro. Umukino rero warangiye gutya. Mu minota ya nyuma umukino wagaragayemo umwuka mubi, aho abafana bagaragaje kutishimira ibimenyetso by'umusifuzi. Ibi byatumye umukino urangira mu mvururu n'amarangamutima menshi ku mpande zombi.
abona twagiye impaka. icyo rero iyi tsinzi isobanuye ku makipe yombi. Etincelle FC iyi kipe ni ingenzi, iyi tsinzi rero ibereye ingenzi kuko irabafasha kubona amanota 3 y'agaciro nubwo bagikomeje kurwana no kuva mu myanya yo hasi muri ya makipe amanuka. Ayo manota 3 arabafasha gukomeza kwicuma mu myanya y'imbere kuva mu makipe ari muri risk zone. Naho APR FC gutsindwa byabashyize mu bibazo mu rugamba rwo guhatanira igikombe, kuko Rayon Sport mu gihe yaza gukina neza umukino ifite uyu munsi yaza kurushaho kubasatira, cyane ko bari basigaye inyuma y'umukeba wabo ho gatoya. Umukeba Rayon Sport naza gutsinda uyu munsi barahita bajya ku gitutu, kubera ko harabasigemo amanota 6 kandi bazanahura. Aya manota rero APR yatakaje yari ingenzi, ariko nyine nta kundi. Isomo rikomeye rero kuri APR, uyu mukino werekanye ko APR igifite ibibazo mu bwugarizi ndetse no hagati. Niba badahinduye uburyo bakinamo bashobora gukomeza gutakaza amanota mu mikino iri imbere, kandi nayo ni mikeya. Mbibutse ko Etincelle izongera guhura nayo mu gikombe cy'amahoro muri iki cyumweru. Umukino wa APR na Etincelle ni umukino uzahora wibukwa n'abafana ba ruhago mu Rwanda. Amakipe y'Urubavu amaze kuba agaterera nzamba cyangwa amaze kuba inagondwa kuri APR, ikipe y'ingabo z'igihugu. Etincelle yerekanye ko nta kipe nto ibaho mu mupira w'amaguru. Ikuzimu cyangwa se stade Umuganda bahagaragaje noneho mu buryo bweruye yuko ari ikipe igoye APR FC. Stade Umuganda rero kuri ubu ngubu yavuzwe ko ngari ikuzimu. Vango ijana ku ijana APR yitsi ari wiringiki. Wowe se wabonye nakubeshye? Tuje nakubeshye se ubivuga ngo nacyo nari nigenye ibyo nakubwiye nibyo birabonetse, agombaza ufite irihe banga nakubwiye ngo nari niringe iki ibanga nirihe. Ibanga nari babwiriro. Ibanga ni kuvuga ngo twebwe tuza muri Etincelle twaje dusanga ikipe isa nkaho ntayihari cyangwa iri mu marembera. Ubundi nkuko umurwayi yabarwaye akava kuri centre de santé akajya kuri bitaro by'akarere akajya HSHK bamugeze Kanombe agahura n'umuganga mwiza akamuvura gakira. Natwe nibyo twakoze rero muri Etincelle.